Dembele. Burya koko ujya uzaba ntaho kijya kandi ngo burya murakigendana. Uno musore Ousmane Dembele uherutse kwegukana Ballon d'Or akaba ari umusore werekanye ko burya ibintu byose bishoboka iyo udacitse intege. Uyu munsi twe tugiye kurebera hamwe byinshi amateka ye, urugendo rutoroshye yanyuzemo kuva akiri umwana kugeza ageze ku ntsinzi kuri uyu munsi. Byinshi kuri we utari uzi nibyo ugiye gusobanukirwa mu kiganiro. Bahaye ikaze. Ousmane Dembele ni umusore wavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 1997 bari mu gihugu cy'Ubufaransa. Ababyeyi babiri bakomoka kuri umugabane wa Afurika dutuye, aho papa we akomoka mu gihugu cya Mali naho mama we agakomoka mu gihugu cya Mauritania. Uno musore Ousmane Dembele akaba ari umusore wavukanye impano idasanzwe guconga ruhago, dore ko ku myaka 5 yonyine yari atangiye kugaragaza icyo ashoboye mu bandi bana. Ibyo ababyeyi babonye kare bafata umwanzuro wo kumujyana muri akademi yo gukina umupira w'amaguru. Iyi akademi nta yindi akaba ari akademi ya NU, aho yavuye yerekeza muri akademi ya Rennes mu mwaka wa 2010, maze atangira kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Abakinnyi, abatoza bagiye batandukanye baramutangariraga, dore ku myaka mike yari afite umuvuduko udasanzwe mu bandi bana uvanze n'amacenga anyuranye. Ibyo byatumye umutoza wa Rennes amuzamurira mu ikipe ya mbere mu mwaka wa 2015, maze uno musore Ousmane Dembele akomeza kwigaragaza mu buryo budasanzwe ndetse akomeza gutangaza abakinnyi, abafana, abatoza ndetse n'abantu benshi bagiye batandukanye. Aho mu ikipe ya Rennes yakinnye imikino igera ku 26 atsinda mu mitego 12. Byari ibintu bidasanzwe ku mukinnyi ukiri mutoya nk'uyu nguyu wo muri iyo myaka. Ibyo ntibyatinze, ikipe ya Borussia Dortmund yayibonye neza maze igura umusore Ousmane Dembele impano idasanzwe imutanze akayabo ka miliyoni 12 z'amayero. Nawe maze ntiyabatenguha, ageze muri Borussia Dortmund yakoze ibintu bidasanzwe ndetse akomeza kuba umukinnyi udasanzwe, aho yayifashe kwegukana ibikombe byinshi bigiye bitandukanye, harimo igikombe cya DFB Pokal ndetse n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byatumye amakipe menshi agiye atandukanye akomeye yo ku mugabane w'Uburayi yifuza umusore Ousmane Dembele, aho twavugamo ikipe ya Real Madrid, FC Barcelona, ikipe ya Chelsea, Arsenal ndetse n'ayandi. Aho byaje kurangira yewe mu ikipe ya FC Barcelona atanzwe akabo ka miliyoni 5 zose z'amayero. Aho yageze mu ikipe ya FC Barcelona mu mwaka wa 2017, aho yakinnye imikino myinshi igiye itandukanye ndetse ayifasha no gutwara ibikombe byinshi bigiye bitandukanye, aho twavuga aho yatwaranye nayo ibikombe 3 bya La Liga ndetse n'ibikombe bya Copa del Rey mu ikipe ya FC Barcelona, aho yari gukina mu myaka igera kuri 5 yose, maze gufata icyemezo cyo kumugurisha mu ikipe ya Paris Saint-Germain, aho yaje gutangwaho akayabo ka miliyoni 50 z'amayero. Ageze mu ikipe ya Paris Saint-Germain yakomeje gukora ibintu byinshi bidasanzwe ndetse abafana ba Paris Saint-Germain bagikomeza kuryoherwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi byiza. Ousmane Dembele akaba atwaye igikombe cya Ballon d'Or, aho igitabo abakinnyi benshi bagiye batandukanye twavugamo nk'umukinnyi Lamine Yamal, Rafinha, Vitinha ndetse n'abandi. Abantu benshi bagiye batandukanye mu mpande zose z'isi bakaba bakomeje gutangaza ko
iki gikombe ari igikombe atwaye bimerita ku buryo budasubirwaho bitewe n'uburyo yagiye yitwara mu mikino igiye itandukanye. Mu magambo ye, Ousmane Dembele akaba yagaragaje ashimira abafana, abayobozi, abakinnyi bakinana ndetse by'umwihariko umuryango we ko bari mu bamufashije kugira ngo agere kuri iyi ntsinzi. Ngayo nguko mu buzima busanzwe Ousmane Dembele akaba asanzwe afite umugore w'umunyamidelikazi w'umunyamaroke, bakaba bafitanye umwana umwe ndetse kandi akaba asanzwe akina ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse akaba ari mu bakinnyi ngenderwa no kipe igenderaho. Ngayo nguko ndizera ko byinshi utari uzi ndetse n'amatsiko wari ufite agiye atandukanye uno mukinnyi uretse kugana igikombe cya Ballon d'Or Ousmane Dembele wamaze kubisobanukirwa neza. Ngiye mwari muri kumwe yari Izayi, maze kwifuza amahoro y'Imana, maze kandi kubitukana subscribe, like, comment na share kugira ngo tujye twunguka byinshi biri imbere kandi byiza. Naho ubutaha, ciao ciao.